Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belron News one vha tshi khou vhaleliwa nga Rofhi wa Tshikovhele. Vhasedzulusi vha ri u khwinifhadza ndinganyelo ya mbeu zwi nga thusa kha u ṱanḓavhudza kupfesesele kwa khaedu dzi ḓiswaho nga tshanduko ya kilima. U ya nga Vho Marina Andrijevic u bva International Institute for Applied Systems Analysis IASA khathihi na vhashumisani navho, hu na vhuṱumani vhukati ha ndinganyelo ya mbeu na lwa tshanduko ya kilima. Tsedzuluso ndi ine yo gandisiwa kha Journal ya Nature Climate Change. Vhorasaintsi vha ri vhakati na tsedzuluso ya u inga tshiṅwiwa tsha tshikambi tshine tshi nga nwiwa nga vhathu vha sa ṱoḓi u nwa champagne. U ya nga vhorasaintsi, ṋawa dzi nga shumisiwa u inga halwa vhu vhavhaho. Tsedzuluso yo ganḓidziwa kana u anḓadziwa kha Journal ya Agricultural and Food Chemistry. A khou guma ngorali mafhungo kha Belron News matsina arali vha tshi tama uri tevhelela vha ri wana kha Spotify kha Belron News, TikTok @Belron News, kha X Twitter @Belron News, YouTube ndi Belron News. Vha nga dovha hafhu vha rumela mulaedza kha email ya news@belronbrands.co.za kana u tou ri fonela kha nomboro ya 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vhela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.